Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba, ngalo mzuzu, ngaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo, umdali wamazulu nomhlaba, esesibekele, esesisindisile, esesivikelile, esesihlengile, esesithandile ngomusa wakhe nangobubele bakhe nangobungcwele bakhe. Phezu kwazo zonke izinto, bantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu usasenzela umusa ngokuthi sivuke sisabona, uvuke usezwa, uvuke usahamba, uvuke usanako konke ongakwazi ukuthi ukusebenzise ekuthenini ulungise indlela yakho. Lelo elinye ithuba futhi lokuthi siphenduke, ngoba abantu baNkulunkulu sona njalo, umzuzu nomzuzu, ihora ngehora, usuku nosuku. Kodwa uma sisaphila, kusayelinye futhi ithuba lokuthi sikwazi ukuthi siphenduke, sibuyele enkosini. Yebo, impela singabantu sona sibona, wone uqonda, wone wazi, kodwa elinye ithuba lokuphenduka, lokuthi ulungise lapho ungenzanga khona kahle, ngoba uKristu ukuqhubeka kwethu siphile, sesiphila ngaphansi komusa, ongumusa awusitholele wona ngegazi lakhe, ngokusifela, ngokuthi ahlezi esinxusela phambi kwababuNkulunkulu ekhaya ezulwini nsuku zonke zokuphila kwethu. Sekufika isikhathi, bantu baNkulunkulu, lapho khona uKristu esezosuka esihlalweni njengamanje sokuba ummeli, ebese eza eba ijaji. Kodwa leli thuba esawummeli, esasimela, asisebenzise nje thina njengethuba lokuthi sinjani, siphenduke, sibuyele kuye, ngoba uyasithanda futhi usithandela okuhle nokuphila okuphakade. Bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu bekutshela kakhulu nje enhlizweni yami ukuthi sesiphila esikhathini lapho khona ububi nobumnyama sebande ngayo. Ayisatholerate nje manje indaba yobungcwele lapha emhlabeni. Ayisafunakali indaba yobuNkulunkulu lapha emhlabeni. Ayisafunakali indaba yokwenza intando kaNkulunkulu. Ayisafunakali indaba yokuthi wena uyakholwa, wena ugqoka ngendlela ezothile, wena ukhuluma ngendlela efanelekile, awuthuki inhlamba, awuqambi amanga. Akusafunakali zonke lezo zinto. Kulwela nokuthi kuqedwe uthando kubona bonke abangcwele. Kulwela nokuthi kuqedwe konke okufanelekile nokuhle. Uthi uzama ngale ndlela kungenzeki, uthi uzama kulwisa abantu ngezimali, balwise ngemindeni, ngabantwana, balwise ngalo lonke uhlobo. Bantu baNkulunkulu, siphila ezikhathini ezinzima zokugcina, lapho khona uhlobo lemimoya esikhona emhlabeni izoqeda nya, ngoba ayisameli, ayisayingeni indaba yokuthi kukhona umuntu ongcwele lapha emhlabeni. Kodwa uJesu Kristu ufuna ukuthi senze njani ngalokho? Ufuna ukuthi sihlale siqinile, sikholwa ngokweqiniso, simfune satholakala, simbize saseduzane, simmemeze yena ongabonwayo, silwe ngawo wonke amandla asibusisa ngawo ukuthi silwe ngawo. Ngoba abantu baNkulunkulu sesifike esikhathini lapho khona sesiyintombi zonke ezilalayo njengamanje. But umbuzo uthi, ulele namafutha yini? Ngabe ulele nomoya oyingcwele yini? Noma ulele wedwa? Ngoba uyothi mefika umyeni, mekufica, bese kumele kungene ukuthi kungene emshadweni, ngabe uyotholakala unawo yini amafutha? Ngoba amafutha angumoya oyingcwele, lo okuqondisayo ezonweni zonke, ukutshela ukuthi hayi bo ube wrong la, ukutshela ukuthi awenzanga kahle, ebese nje ngokutshela kwakhe, ukutshelela ukuthi wenze njani, uphenduke, uvume izono zakho, wenze intando kaNkulunkulu, khona uzobuyisana nayo, wenze okufanelekile nokuthandekayo iNkosi ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, siphila esikhathini lapho khona isono sesande ngale ndlela yokuthi ubungcwele abusafuneki, abusatholerate. Amakholwa ulwisa ngayo yonke indlela. Amakholwa njengamanje apholelwe uthando, awasayingeni indaba yokufunda iBhayibheli, seliyabhora. Amakholwa apholelwe uthando awasalalela imiyalezo kaNkulunkulu, isiyabhora. Amakholwa apholelwe uthando awasagqoki ngendlela efanelekile, ezothile, aseyahambaze manje, sekuwugogo manje, ugogo wena ugqoka isiketi eside kangaka, usukuthi yonke into isiyabhora. Sonke kumele sihlobo, kumele ube muhle phela, kumele ubukeke. Lokhu uhlobo lwesono obukade usushilo, walubukela lapha emuva, wathi hamba sathane, sekuvele kwalandeka konke, kwabuya kweza la eduzane. Sekuvele kwasondela futhi kwathi nangu, kade ngangihlala kuyena, kade ngangihlala kule ndlu, ake ngibuyele. Hawu Nkosi yami, loya mlilo, cause wake washo njalo nje mangicapha udadewethu Celestial, wake washo njalo wathi, if umoya usukhishiwe wasuka kuwe, wahamba ubuye ucabanga ukuthi hayibo khona indlu enganginayo, yazi uzoqalaza ukuthi loya mlilo ongishisa kuleya ndlu leyana, ngabe usakhona yini, usavutha yini? Makufica usulala, ungasakhuleki, ungasazili, ungasayenzi intando kaNkulunkulu, uyabuya. And masubuya, ubuya nemimoya eyisikhombisa ephindwaphindiwe, wenzela ukuthi ungasaphinde ukwazi ukuthi ususe khona. Lapho-ke uthi uKristu owona azi akasenako ukuthethelelwa. But bantu baNkulunkulu, mina engeke ngikusho ukuthi leli thuba esabusiswe ngalo ithuba lokuthi sibuyisane nomfelezi uJesu Kristu. Leli thuba usanezindebe ezikhulumayo, ithuba lokuthi uthi Nkosi, ngiphinde ngabhema futhi, ngiphinde ngaqamba amanga. Nkosi, ngibuswa umoya wokudla kakhulu, ngiphinde ngadla kakhulu. It's called gluttony. Isona esinganakekile bantu baNkulunkulu, ngoba kukhona konke kumele saneliseke, sithele izithelo zakamoya, kodwa ngokuthela ezenyama ila khona imoya izibusela izenzele umathanda empilweni zethu. So bantu baNkulunkulu, phendukani. Ngiyazi ukuthi umoya ongatholerate okaNkulunkulu lapha emhlabeni usuwande ngale ndlela, yikho uKristu ezoshesha abuye ezolanda ibandla lakhe.
Ngaleyo ndlela makufica umlindile, ngaleyo ndlela makufica ulungile, ngaleyo ndlela kufica wenza intando yakhe. Masizingcweliseni, sivume izono nsuku zonke, uzigeze, uzihlambulule, uhlambulule iy'mpahla zakho khona uzohlala ebukhona bukaNkulunkulu. Sibambisise izikhali zamaKrestu, sikhuleke, sinxuse, sizile, sifune ubuso baNkulunkulu. Ngelihle igama leNkosi uJesu, bantu baNkulunkulu, iy'ndaba ezimnandi zombuso wezulu zithi phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti nokufa kuseduzane kakhulu, okungaphuca leli thuba lokuthi ukwazi ukuthi uphenduke. Nkosi nje ibe nani, nibusiso khona konke, nanoma ukaNkulunkulu ungasatholakala. Qina, ume, uthi ngiyamazi mina, uthi ngiyamazi engimkhonzayo, ngiyamazi ungitshele konke. Yazi imimoya eminingi isisabalele, ungayitshela ukuthi ukhonza yena umdali wamazulu nomhlaba, kanti cha. Ngoba uke wathi nje omunye umama, khona uJesu wasemkhathini okhonzwayo lapha emhlabeni. Athi umuntu, hhayi mina nginoJesu wami, kodwa benza izinto zamamemedi, ebenza izinto zabometusi, ebenza izinto zasemhlabeni ezingafanelekile. Asho njalo uKrestu ukuthi lezi zinto ziyanyanyeka kimi, uyazizonda. Ngoba ekhaya ezulwini asifuneki isono, ekhaya ezulwini akufuneki konke ukungcola, akufuneki konke okubi. Ekudinga ukuthi thina siqikelele ekuthenini sikubalekele konke lokhu, ukuze kungabi namandla nasabelo nakusibuse ezimpilweni zethu. Sihambe ebukhona baNkulunkulu nasemgcweni bakhe ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, phendukani. Kusayelinye ithuba futhi lokuphendula namhlanje. Kusayelinye ithuba lokwenza intando kaNkulunkulu namhlanje. Kusayelinye ithuba lokwenza kahle, lokwenza kangcono kunayizolo. Awenzanga kahle few hours ago, but phenduka ulungise manje. Awenzanga kahle izolo, but phenduka ulungise manje. Awenzanga kahle kuthange, but phenduka ulungise manje. Ngoba ithuba liyaphela. Singadedeli umusa ukuthi uvame, uvalwe singakaphenduki, singakalungisi iy'ndlela zethu enkosini. But asikholwe, siqine, sibekezele, ngoba umfelo wethu uJesu Kristu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Asizihlambulule, sizingcwelise, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Nkosi nje ibe nani, nibusise. Iqine njalo, uJesu uyabuya and useduzane kakhulu ukubuya kwakhe. Ngabe uzofica wenzani? Uzokufica ukuphi? Masilungise, sibuyele ebukhoneni bakhe. Nkosi ibe nani, nibusise. Manje uzophatha. Amen.